Sanibona. Kodwa ngiyoke ngikhohlweni bakithi ngelinye ilanga ngimhla ngicwalelwa imoto ngiphuma emsebenzini ngize ekhaya. Ivele igcwala nje imoto bese ngima lapha eceleni nje i-cash bese u driver hawu malume sigcwalele ngithi bese hayi vele ungena ngapha steeringini namalume ushayele mina ngizocupha ngapha emuva kusho umfana athi ke uzohlala ngapha elokhuzeni ame passage la ngemuva kodwa amne passage ke la lokuthi abantu behle begibele hawu nami ngiyibona inhlanhla ngithi mina uyazwa ngisiza mfana nami yazi kuvele nje kukhathalekile hayi ngingena ngapha steeringini ke ngidumise ke ngiphume ke nemoto mangiphuma ke kune trafficana nje lokhu singiphuma ngihamba kancane nampa nabantu bayawela uyabona mabewela phambi kweimoto lezi evele ihamba kancane bese kuqhamuka nje insizwa nje enye ngiyayazi idlule nje ishuthi ngithi shaze ngaso ivele ijike le ndoda ijika nje qhamuka siyahleka sithi hawu wemzala uwelo shaya itekisi ngithi mina usuphindele ematekisini esho nje phambi kwabantu akukho ngisho usawubona uyabona ukuthi iyajabula ukuthi ngibona ngishaya itekisi kubeni ngaziwa njengomuntu mina oswasebenza kwenye indawo uwelo shaya itekisi ngithi mina usubuyele mzala la ngithi mina sengibuyele ngithi phela mina kuyajoke uyabona ngoba nathi vele ngithathela phezulu nje ayibingelele why sehlekile umuntu hayi futhi madoda ngasho kodwa hayi ngake ngasho uyazi ngihleze ngiyikhuluma lento ngithi mina hayi impela ngeke uzwayeka amatekisi wena ngeke uzophuma etekisini hayibo ngivele ngijabhe nje mina hayi ngasho mina hleze ngabatshela ngonyaka oqala ungenile kwamasipala ngabatshela ngathi ngeke kuphele lo nyaka hayi ngabona ubambo wesibili ngabona ukuthi kunjani nje namhlanje nje ikhumbi lena iyeke ikhumbi madoda uyazi abantu bamatekisi madoda hamba uyahleka usebhekele abantu bamatekisi umuntu evele umsebenzi nje uyahleka yazi ngathula kwavele kwathula wonke umuntu emotweni ngoba nalo mzala wami lo abagibeli laba bamazi bethi hawu lo muntu yabo ngithule lento ingidle ngihamba nje ngishayela imoto sengidown nje ngithi mina awu yandoda madoda ijabulela ukuthi umsebenzi uphelile ngoba phela ngayitshela ngathi nawe umsebenzi waphela ngabuya la yahleka ngangivele ngishilo yazi yakhuluma nje phela isizulu engazathi sithe uqoshama impukane ibuyele emasimbeni madoda yabo ngihamba yahleka hamba yahleka uyabona ukuthi sejaha ufica labantu ade hamba nabo afika abaxoxela ujaha ukuthi afike ekhaya atshele ngoba ngishawa igama lokuthi uhleze itshela igenge ukuthi ngeke ngilaste lapha emsebenzini uhleze wayengigade ngisho ngonyaka oqala ngingenile ukuthi ngiyayeka yini kunabantu esihleli nabo abasihlalela ukusigada itebhe sithathayo noma ungenzani kukhona umuntu okumakile noma ngathi uzama ukuvusa ikhaya kukhona umuntu okumakile noma ngathi uyaganwa khona umuntu obheke ama divorce noma ngabe wenzani noma ngabe uzama ukwenzani kunabantu nje abahlele begade wena kufana mama uthi ufuna ukuye kutshwala make wabatshela ukuthi uyabiye kutshwala mhlaba kubona udakiwe abakhuluma uma ungaphuzile balinde uzuphuza udakwe kuyimabe memeza bethi nje usafele sishilo ukuthi ibhubesi lingayeka inyama ibhubesi ngadla utshani ngempela kunabantu abasigada ama downfalls ethu ukhona nje nakhona umuntu okumakile nje ogada nje step neste inkinga wena wazi futhi awuzazi izinto ayikhuluma ngawe ngasese mawuhlangana naye cabanga nje lo mzala wami ngihleze ngihlangana naye ngihamba ngetruck la kwamasipala sibingelelana kube kuhle akeze ngayiphatha futhi akeze nga-encourage ukuthi usayibambile mkhwanazi usayibambile mzala wami qhubeka ke uyibambe cha ulinde nje ngawazwa ngibona sengishayela itekisi wabhoboka wakhipha okusenhlizweni yakhe ukuthi ungifisela ini ngicabangela ini angisoze ngamkhohlwa lo muntu yazi ngeke ngihlakana nanje ngimbone ngoba waphindwa ngibona ukuthi ngishayela wathi kwathi awungikhohlisa mzala wawudlala ngami uyabona ukuthi ayimhleli kahle lento le akasho ukuthi awumzala uyazi ngaze ngajabula ukubona uhamba ngetruck babuye bakubiza yini cha uyajapha nje wathi awungikhohlisa ngabona ukuthi uyangikhohlisa ngaso uyabona ukuthi imhleli kabi lento umuntu oyisihlobo sakho uyena olinde ukuwa kwakho balindile ngisho nango RIP khona abantu eningafonelani nabo eningenzi kodwa nje unesithombe sakho seselfie sihleli kuye nje ulinde nje lolo suku olukhulu bese kuposta kodwa ngane ka aunt
kodwa cousin wami kanjalo nje bakithi kodwa malume wami kanjalo nje engazathi benichumana ufuna udumo ngawe ufuna abantu azoxoxa nabo kule status ukuthi hawu kwenze njani uncle yamshona kathi bekumalo lonke vele baphathanisa so sinabantu abanjalo aba stand by abalinda ama downfalls ethu balindile ngoba ukwazi ukuba nesithombe somuntu osigcinile oyisihlobo sakho ongezwe ngamfonela nje namhla usithatha usave lesithombe akazi umbingelele sihleli kuwe nje ulinde nje usuku mhla yovela into ethile khona noma ukufa bese umposter somnameka ku Facebook somnameka ku WhatsApp somnameka ku TikTok sekungena lengoma esithi la ngoxolo la cinga ama likes cinga ama comments ngawe engakaza asho lutho kuwe uphila ngoba abantu balinda ama downfalls zethu kusho umuntu ohlale ngibiza ngomzala ngabe ezalwa mamkhwanazi yena engibiza ngo-cousin njalo kodwa mase ngibona ngishayela ikhumbi uza uyahalazela akusafani namhla eyaye ngibona ngishayela itruck akasho lutho kodwa usethi mase sengibona sengishayela itruck futhi seyajapha usethi kanti wawungikhohlisa kanti wawuqamba amanga ukuthi usubuyele lapha uyabona ukuthi imhleli kabi lento so kunabantu aba stand by wengane zakwethu abalinde nje ukuwa kwethu abalinde lomshado wakho ukuthi ucollapse abalinde lokwakha kwakho lendlu ukuthi kungapheli abalinde nje yonke into ngawe ngisho imoto lohamba ngayo balinde ukuyibonisa ifilo wokubona ngoba ma unemoto uhlangana nomuntu uhamba phansi into abakubuza noqala nje iphi imoto uyabona ukuthi inkulu into hayi nothi niqale nixoxe uhamba ngenyawo iphi imoto kanti fanele sixoxe iqala bese hawu bafu uhamba ngenyawo sekudaba oselingena hayi ukuthi aqale ngale ngazathi nje into ayimakile yimi nemoto ingane ngisho uselivini kunamaganyana nje eshiho mama bendawo hawu bakithi ndonga sengibona sekupheleni bakithi siyaphela phela izinto zabelungu ayaphela vele lamatoho bakithi cha mama ngiselivini ubona ukuthi uyajapha hawu bakithi siyabonga mama uselivini uyabona ukuthi akusafana ngesikhathi ngoba behalaze linde ukuthi uthwe naye sekwaphela ma uphethe isikhaftini emsebenzini akasho lutho ma ushaya uniform emsebenzini akasho lutho kodwa ngosuku lomsebenzi ngoba usekhaya siyaqala uyabuza abantu abalenda downfall yethu ke baningi ngabe bangaki ngakini ingabe banjani emndenini wakho ba hayi thina siphila namaxoxo sesawayimukela futhi